Ayo, Aidil. Afifuddin. Aidil. 2. Afifuddin. Masuk. Menang Malaysia. Ayo, 34 tahun. Kita menanti saat ini. Akhirnya kemenangan untuk acara berpasukan Malaysia. Dengan sesuatu yang cukup membanggakan dalam acara sepak takraw ini. Start game. Regu ketiga. Alhamdulillah. Malaysia, please. Change side, change side. Terima kasih pemain-pemain Malaysia. Namun kita khawatir. Tidak. Kita khawatir ada challenge tadi. Namun demikian melihat kepada 3 pemain